narindi muri aka gahanda kava mu rugo. Ubwo ndaje nta kibazo ariko se uri mu ibara? Sawa ndaje. Cyaraje noneho uyu munsi wigize abakristo arazimwa. Uko ndarahaye Hey! Uri hano? Fata agacupa ube wamwaho uri. Wibagiye ko ndumukorara wowe guta ubw'inda soda nimbazi hari. Muracyasenga kuraga nuko ikibafunze. Ba pasiteri basigaye birwara hirya babamo. Imana irahari. Ndakugurira n'irindi mu mare uvuye ntubona konta wowe konta ukajosha. Imwa wugukira vuba. Ndazimwe mu izina rya Yesu. Ariko tukavuga. Nje no uvuga. Ko ziraziruroye. Zirura nibwo bwa mbere gantu turabimenyera. No mwara kumenya reba aho ndigejeje. Zitage tukajosha. Ni kini troke bagikene. Abakristo baje barangoye cyane. Turi gusoma Bibiliya atakundi. Kagire ta. Atasha. Ese ono uya bayi Agora presidente Carlos umwisoka Jonge zoga pas warapo yo ko no ibsombone mu no tsino muswano uzumwisoka wewe niki niki kuge no mura konti asinzi nasin Datanga Bravesa bwe konti yanu kisoka koda rukizoga je bamugere pas Nitusiga kumwesha zoga umva ngubwire wewe Ini sanitizer. Ndatangaye kabisa. Ukugwinikiza zamwe insoga. Ariko mfite abakristo bandeze kabisa. Gwinikiza ne president w'ikorari iminsi yose none ngo kira korari na iragowe kabisa. Ibihe turimo biragoye dukire gusoma Bibiliya cyane tukigisha n'abakristo bacu. N'umwe kabisa reka tahingere mu rugo none ga. Ubigisha ngo bitari cyorosha ariko none no kure mu nzira. Irakuye kuruta cyagishanga.